Živijo, tukaj Nate in snimam spet Asphalt 8. Ok, izgledam, da nas dobro ne glasiti. Ampak bom šel zdaj Quick Solo Race in bomo šli s klas Alpe in bomo šli Classic. Šel bom pa s formulo, pa da vidimo. Ok, pojdimo. Evo, tam je druga najljubša mapa, v bistvu Alps mi je v bistvu druga najljubša mapa. Evo, Alps z veliko. Pojdimo, ne? To zdaj vsi gledi. Boom. Djeca. Ne! Ne, gdje moram postići bolje. Kak nangis. Pasti tadi kan. Zadnji krug. Zdaj pa dva kruga, tako da še nekaj zmaga. Mi pa tako letim, kar letim, da besedno s formulo. I'm so fast, I'm too fast. Yeah. Keep things away. Znam si igrati. Svaki će malo strašno pivati iz postavljena. Ni dance fancy. Ne, a resno. No, daj no. Idemo po tunelu. Barusan. In prvo. Ko sem hiter s to formulo, zdaj bom šel še eno igro. In bom bil še hitrejši, yes. Ok, gremo zdaj, gremo Alps. Ali pojdimo še eno igro, pa bomo šli še eno igro z drugo mapo. In pa bo mesa to za danes. Ok. To igrico ste pa že lahko videli v prejšnjem videu, zdaj na koncu tega videa. Ja, na koncu tega videa bo prikazan prejšnji video, ko igram Asphalt 8. Tako da, če si tajno niste videli še tistega videa. I believe I can fly. Ne. Nehi. Pa si trči za tebe. Zdaj sem pa četrti. Bum. I'm too fast for you. Kar leti. Jasno. Leo, klik za drift, desno in klik za pospešek. Klik, stop, ne.
Ne 2. I believe I can fly. Believe I can fly. Dobro, muško. To jaz ne delam, to je že sama igra naredi. Če pa malo bolj na glas igro, slišite lahko muško. Tam so pa tudi efekti od avtokasta. Prejši. Nismo ne bo. Či. Noben me ni je. Antičak. Je hiter sem za te računalnike. In finish. To mi deli. Boom, yes. Tako. Ok, zdaj gremo pa, kje je zdaj? Ja, evo, French Guiana. Ok, zadnja igra in zadnja mapa. Vidimo, kako bomo šlo. Evo, tukaj je Launching Rocket. Launch Rocket. Out of you. Tako, French Guiana. To je moj favorite map. Ja, najboljša mapa, res. Bam. Kaj pa se pred mene dal? Mrtvo. Ko sem hiter. Sem mislila. Evo, bližnji sas sem ubral. Te vagli mi pa gleda tudi na žice s temi njihovimi defensami. Kaj smo se že zaleti, ne? Ne gre že da smo žice. Ok, Shen. I can live, I can fly. Obrnem se. Spadi. Beremo ta... Ne vem, kako sem uspel preživeti to. Mislim, enkrat, dvakrat. Razumem se, sem dvakrat hitro. Tako da dosti ta handlinga kako se že reče, za zavijanje, ja. Za zavijanje imamo dosti uprijem, pa da hitro zavija. Pa te formule sploh moš nadgraditi tako močno. Majde. Ok. No ja, to bo to za današnjo epizodo. Upam, da ste uživali. Ne pozabite poviziti subscribe gumb in ne pozabite lajkati videa in čau.